Ćao, ja sam Ivan Fejdić, vlasnik i osnivač firme Flame, firme koja se bavi proizvodnjom nameštaja prema sopstvenom dizajnu i prema dizajnu klijenata. Izazovi su oduvek bili pokretač Ivanove mašte, a greške najteži, ali jedini put ka usavršavanju. Vođen ovim stavom sa svojim timom upustio se u izradu stolice čuvenog Sam Maloufa, koju je mali broj ljudi na svetu uspeo da replicira. Asimetričnog dizajna, ručne izrade bez jednog šrafa i sa komplikovanim spojevima koje je legendarni stolar sam osmislio, Ivanov tim je uspeo u zacrtanom cilju. Dospeli su među retke koji su, kako kaže, uspeli da izvajaju omiljenu stolicu JFK-a. Komadi iz serijske proizvodnje koja čini manji deo njihovog rada u odnosu na custom nisu ostali nezapaženi ni kada su se delile brojne nagrade. Sada, u sklopu svoje radionice pripremaju showroom koji će kupcima, pored gotovih proizvoda, pružiti uvid u izradu jedinstvenih komada nameštaja od najrazličitijih materijala.